PUBG Mobile collab dengan KOF. Ini PUBG Mobile kah King of Fighter ni? Hihi. Ionia Gami pun dah masuk PUBG Mobile kan. Dengan Mai Shirano pun masuk sama. Ni kalau satu match ni terus rasa macam salah masuk game. Tapi yang ni dekat price patch, yang satu dekat Lucky Spin. Kita tengok dekat price patch dulu lah. Kita belilah. Memang gempak siap. Lepas ni saya nak dye rambut warna merah dia. Tapi bohong. Orang munafik. Smart lah glider dia ni. Design dia macam time kita tengah pilih karakter sebelum game start tu. Backpack dia pun cantik macam game konsol dekat arcade tu. Gila. Apa padu. Macam bukan PUBG Mobile kan. Selalu kita tembak-tembak. Ni boleh pilih karakter. Risau bertumbuk-tumbuk pula kita lepas ni. Hihihi. Lucky Spin. Let's go. Tuan Pro ni bos ada lawan kah? Mana? Mai Shirano ini memang karakter yang paling saya minat macam mobile. Saya minat macam mobile. Yang ni memang ikonik guys. Dekat si ramai dia yang kenal. Weapon M16 dia ni pun ada potret dia. Detail dia pun kemas. Memang gempok dia. Kita ada Mama Haha body setting. Burung. Ni burung nampak tak? Dari burung korang warna putih, otomatik bertukar jadi premium. Kipas dia ni pun boleh upgrade sampai level 3 lagi. Korang tengok kill message saya tu, ada gambar mic keluar. Lawa tak lawa, comel tak comel. So kita ada Nakoruru juga comel. Collaboration kali ni daripada PUBG Mobile memang padu yang saya suka. Terutama yang so kalau korang lelaki korang patut dapatkan. Sebab apa? Korang tahu kan? Okey, yang ni pula adalah event Valentine PUBG Mobile je. Senang je ni, tas-tas dia. Korang just perlu main klasik macam biasa. Korang kumpul body coin dekat klasik. Lepas tu korang boleh claim geng. Boleh claim voucher. Tapi inilah paling padu dan paling comel. Ciptakan untuk kita pakai dengan couple kita. Kalau korang ada couple lah. Kalau korang tak ada couple, korang jangan risau. Sebab apa? Korang boleh guna main dengan member, okey? Ni dah start dah geng. Sekarang sampai 22 Februari 2026. So yang mana belum on lagi tu, yang mana belum claim lagi tu, korang jangan lupa untuk claim, okey?